da snimim, idem s posla. Ovo što vidite ovdje, ovo je onaj voz, ide gore, ne znam kako se to kaže kod nas. To i nema kod nas, ali eto, ovo su diler. Na ovoj strani ovo je sve Freedom Hall se zove. A ja, kiša nam cijeli dan i to je dobra padala kiša. A ja, tamo su hoteli oni veliki. Ima na ovoj strani, samo sad snimam tu jednu stranu, ajde. Ti autobusi žuti, to su školski autobusi. Ovdje djeca idu s autobusom u školu. Dođe ovi žuti autobusi, mala djeca. Dođe autobus pred kuću i uđe u kuću, istovari, odvuče u školu, vratiš dijete ti pred kuću i ti moraš biti tu da bi pokupio dijete. Ako nema niko da uzme dijete, oni vrate u školu, pa onda moraš ići u školu. A ja. Srijeda danas. Javljaju kišu opet. A ja, gužva. Pustili nas posla, nestalo struje. Zari to u Americi da mora se desiti. Ja ne mogu da vjerujem. Ona elektrana što je tamo iskočilo nešto, šta ja znam, ima 20 kamiona i došao popravljati. A pravite vi. Ona je dođe viče, ajte kući, reko Milina. Pola sata pustili nas ranije, neće kompanija moći da izdrži zbog ovoga. Ovdje gledaju da te iscijede ko ovo je dole, ovo je sad gdje idemo je dole bliže gradu. Evo vidite kakve ste zgrade, sve veće i veće neke. Vidite kakve su kuće ovdje. Evo kiša pa. Ovamo kad ideš gradu dole, kuće su sve od cigla. Slabo da koja ima od ovog aluminija što kod nas ima. Prikući. Možda ovako bolje. A ja. Još nema puno guže, ali uskoro. Za jedno pola sata se bude vraćao.
kiša razmrlja. Šofe šajbu. Vidite kakve su ovdje kuće. Sve jedna te ista. Ovdje. Evo došao sam kod doktora. Evo vidite kako je kod njih ovdje soba. Uđeš, stavite ovdje, sačekaš i ovdje. Tako došao malo da kod doktora nešto uši da me očisti. Morat ću jedan video napraviti uživo. Možda u subotu sad već. Pa ćemo vidjeti onda u subotu možda. Ne mogu da obećam, nastojat ću. Ja. Ako imate šta na moje komentare, na snimanje, pa ja znam, napišite šta volili. Evo danas pričao sam, bio sam na poslu, nastalo je struje, 1:30, pustili nas, a trebali smo 2:30 kući. I tako, evo sad čekam da dođe doktor. Usput sam malo snimio ove druge kuće ovdje. One su sve od cigle, vidjeli ste. Ne mogu se derat, tamo soba druga. Ima neki 10-ak soba. A ne bi ove kape daleko. Ajde onda pa čućemo se u nastavku videa. Obavio sam čišćenje ušiju. Sad bolje čujem, evo. Ako niste uradili, uradite to obavezno. To uzme se nešto stavi u uho i vodom ti to izapere. Bolje čuje i prešar, one tačke ispred očiju skine sve. Ja. Ako niste zapratili moj kanal, onaj drugi Bosna Magnet Fishing, zapratite ako hoćete. Ja. Evo park. Naručio sam onaj stabilizator što se nosiš u ruci pa ono ne trese, ona slika i ono. Ima to telefon ali eto i ono sam uzeo. Ima on u sebi ovaj telefon, sam uzeo drugi, zamijenio da bi ona što sam imao, morao sam ga lifterovati. Je dobar, ovaj je sad bolji. Ako ne valja slika, ako ne valja zvuk, je bajga. Pogledajte ove zgrade kolika je tamo. To je neka državna ustanova tamo. To je ovako svaki dan, posle posla oko 3, pola 4, ova gužva, pa do 7 sati navečer to je auto na auto.
Jer ne znam ovaj narod gdje živi daleko. On mora po sat i po putovati. Ja dođem brzo, 15 minuta do kuće. Ako vam se sviđa video, napišite mi u komentaru. Evo pruga, prelazimo, sad će ovo trndne. Evo ga, opa je. Sad su ovdje ovi hoteli. Ovo su hoteli. Ovdje je jedan od 10 hotela je. Pošto ovdje u Kentucky, Louisville, Kentucky, gdje ja živim, 1 kilometar od moje kuće ima trke s konjima. I tu dolaze svi glumci, pjevači, nema Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger dolazili, šta ja znam još, ja i nisam išao na to, pošto nema, to je katastrofa, nema još glumaca je Michael Jacksonova sestra od Michaela Jacksona i još neki, šta ja znam, svake godine kad je dođu, ne dođu svi odjednom, ali dođu uvijek neki. Ja. I tako da uvijek poznat je Louisville po tim trkama. Evo, tu se te klade na konja, kladionica, kako se zove to. Evo prikolica, Pepsi. Evo nas ovdje, Fantu. Evo benzinska. Uz ovaj sok. Fanta. Nisam mogao tamo da muzika. Nisam mogao puno da sad sam sliku približio. Moram čekati. Tako, eto, ako vam se ovaj video sviđa, napišite u komentaru tamo. U komentaru napišite sviđa vam se video, ne sviđa, možda nekom ideju date da nešto snimim drugo. I tako, eto. Eto, to vam je to. Drugovi, drugarice. Jesi nam stigla. Lišća nema gdje nema, evo ga, Fanta. Ovo je najbolje piće. Fanta. Najbolje, ja volim Fantu. Nema puno sode. I tako. Evo na drugu stranu. Eto još malo ove kuće da gledate, da vam pokažem. Kakve su
Americi kuće, sve od drveta. Sve drvo, tuba fol. Njihove kuće puhne vjetar, ode krov, ode nešto. Nije to ko kod nas. Blok, gore ploča, betonska, pa opet blokove, ovdje ti je sve od drveta. Sem ako su neke jedino obložene donji sprat, obložene, vidite, sve je tu plastika okolo. Malo vjetra puhne, ovdje inšas radi ko išta. Uvijek kaka zajebancija, odnio po krova, terasu odnijelo, vjetar, šta ja znam, ne baš puno ovdje gdje ja živim, ali na drugim tamo mjestima, rečevo, komplet kuću kad odnese ni tornado, F1, 2, 3, 5 je najjači. Taj auta nosi čovjek, tam Teksas, Kalifornija, ne do Bog nikom bježi. I gdje ćeš, kad je nastradao taj, pa kako će nastrada drva, nemaš ni podruma, nemaš ništa. A ja, to je moje naselje, ovo je moja erija. Evo ide polako malo da vidite. Malo jebe kiša ova. I tako, šta, nije to ko kod nas jebo se. A ja. Evo da vam pokažem ovaj moj drugi kanal, kako se zove. Bosna Magnet Fishing. Lajkujte, subscribe-ište ako hoćete.